se derbi. Malo je napeto, ampak mislim, da bo Maribor zmagal. Povej, da smo prišli zmagati, da gremo zdaj na plus 13. Ja, rad navijam za Olimpijo. Zdaj bo Zahovič 2 gola zabil. Imamo fenomenalno atmosfero v tle v Ljubljani, tako da upam, da bo grmela. Za Olimpijo! Vzdušje je fenomenalno, rezultat pa še čakamo fenomenalen. Same goli manjkajo. Goli.